بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ودانتي بمها لوبتي مسلم أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده أول من ميري كوريا ميجندا فورم كي جامعة سالف के फरातुम सिलसिला को कुरिया गेंदा फोरम ताऊ के तेरें तिमवना फोरम मिते रमजान माह अगुण में वाणी मि सिलसिला के दे फोरम कुरिया गेंगोसवा एगोतुं अगुण में मि फोरम हम दिवे राज्य के मुज्तमाउगा हिंगमुंदा इज्तिमाई वरबोडो कमक इस्लामी दीनी नजरकों अलियलवादाना अदे फुर्तन फोरम फेरुमुगे कुरिंग अगुण में फोरम असलो फशुमा कानिलिपावा गडियवरे कुड तंकोळे दिमाग टेक्निकल मसद एक्साबोन लस्वी कमट्टका एमेहा लोबती मुस्लिमुन अखुन अखुतुंगे फरातो निहायत माफैदे अदे एफहु अगुण मेंगे मिरेगे फोरमुगे मौदू मिहार मेवणी कुरिंग वरबोड इस्तिहार कुरेविफा अदि हुरिया बेपुर्नवेस अगुण हितुं ए मौदू मिहार स्पेनिगिन दाणे कोमेके अगुण में मिरे वाहक दक्कं हमजेफा मेवा मौदू की वर कदीमी वर दोस विफावा मसले ए मसले इंसानु गे तेरेगा मीगे इता गरुनिगे कुरिं वेस उफदिफावा मसले का बेगोतुं अवण में मीदु मिरे मिवाहक दक्कनी ए मसले के सबुं इता मुज्तमाइगा इता बालिमडु कमका नेगानी कमे उफदिफावा मसले इता दरिन्नी यतीम वे इता कावेन्ने ए मसले के सबुं रूलिफावा अदि रूले मुंदा मसले ए मसले के सबबुं नबी बेकलुन्ना ए बेकलुं फुणुहुणु कौमा मेदुगा एत देकोळुवेरुंतहका हमणु जुहुमे कुर्मति फावा मसले अदि अमुन्मेंगे मै नबिया मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे मतिवेरि सियरतुगवेस एवाहके जिकुर कुरे फावा मसले अदि बैमीहुं एई बोदा ताकुं ताकुं नुजहे मि जमाना नुगुळे वाहके कमा बुणमुंदा मसले එහෙනමවෙස් ඒ ගානකොළ අවුණෙන් බදායරෝ දුනියගේ මේ තහසීබ් එපාවා එම්මෙ බොඩ කුරියරාපාවා මුජ්තමෝතව ගොතුගා මියදු අවුණෙන්ගේ තෙරින් ගින බයක ගබෝදු කොරේපාවා විලාතුගේ ගෞම්තකා හුළඟුගේ මුජ්තමෝතවගා මියදු වෙස් ඒ මස්සලේ දිරාසාකෝ එකන්තතකා වේ ගොතුන් බොඩති මියුසියම් තකා ෆොත්තකා කොන්ෆරන්ස් ත බේවමුන්දා මස්සලේ අද අවුණෙන් වාහක දක්කන් මෙරි හැම ජීපා මෙවණි Sihuru Haahoora mi mawduuge macca Sihuru mi agun men miedu iruara iruseeru maduwegen effaharu nuwata defaharu agun menge kamfettaka ive lafze e kamegge sabon agun menge terega eta balimadu kamaka ijtimai eta tafaatu masalatake ufedemun anna masale ekama hallu hodu mattaka agun menge eta aamu fardunne tafaatu eki maseketake kurumunda kame sihurake ehmima mi kihawaregge hagigate oy kametto mi algonmenge mativeri deenuga kon pada haysiyate oy masaletto mi duniyage tarihuga kon erok ufedigen ay masaletto adi sihuru haahoora nuwata sihuru miheka jehijje kama waanama ekamakon emiha parwa libigannaani kihinetto adi sihuru hedumaki hudda kametto nuwata haram kametto adi emi suwalta hoge jawab irat kureviya mi forum ge zariyaen tiya meha lobeti muslim akhunna akhtunna hame for ko deveto mire agun me padanam egotun mirege forum ga mi mawdu insaf ko devuma wadange mittibevi jamiat salaf ge tin ilmerin eme furta mawunu ge me gatun mi nevi sheikh abdul salam daud den epa sheikh imran muhammad ali adi epa Sheikh Muhammad Sinan ade emfurtam wahakul dakkawani algonduge gaatun dura emfurtam wahak dakkawani Sheikh Abdul Salam Daud efa Sheikh Imran ade emme fahum mire wahakul dakkawani Sheikh Sinan timbe ponumves mi mawduwa gole muhim tin nokutaage macha ali oluwadawan emme furtama wahakul dakkawani sihuruge hagige efa sihuru veriya ge Sihuru veriyaage hagige adi sihuru veriyaya gulifawa tafat masalta emme fahum foramuga waqful dakwa befula adi alwadawani sihuruge farwa ema maganu mitin nukutage macca eya gulifawa tafat ekeki farwi masata ko macca irad koreviya mirege foramuga tibefuna malumat libigin dane te angun me mirege foramuga timbefuna waqful dakwa nimunima
තිබේ පුළුන්ගේ හේතු ගොපෙදේවා සුවාල් ලියුමුගේ සරියයන් අගුණ මෙන්න කුරේන ඉන්සාම් මිහාරු ඉරාත් කරවිය හෝලුගේ තෙරේ අගුණ මෙන් හැමජස් සාදයන එහෙම එවාහක වෙස් තිබේ පුළුන්ගේ මාදු මතට්ටක අගුණ දන්නවාදී එහෙම මිහයි සබ අගුණ මෙන් මිරේගේ මි ෆෝරම්ගේ එම ෆොර්තම නුක්තා යවාහකොළ දෙකෙවම ෂේහ් අබ්සලාම් දාවුද අගුණ හවාල් කොල්ලාන ෂේහ් بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده أقول من موضوعك وهكذا كم मेरे हमजीफा मेवा मौदूगा फुरतम अलगोंडु एच्चे दन्नवालानी अलगोंड में कंड अलाफवा सुरुहिया बेगोतु सिहुरु हाहूरा मी बहा बेगोतु कोमेकस सिहुरु हाहूरे बुनेवुनीमा ए दिवेहि बहाका वेफावा बहे दिवेहि बहुगा सिहुरुगे बावेत्तक नंकिये इरुगा एब किये सिहुरु ए अरबी लफ्ज़ सिहर हमा एगोता हाहूरा बस एब किये एया एकुगा सिहुरा हाहूरा एकु एगिन सिहुर हाहूरा बस एब किये मी तिम बहकी बस इम्माने देह को दे तिम बस अगुण में मौदूगा सुरुही रंगलो कोल्लम वेगिन अगुण में मी तीन नमुगे तेरें नोता तीन बहुगे तेरें शामिल कमा बहुगे गोतुं नोते एतुरिफावा गोतुं फेन्ना नंग अगुण में किया फम्योत मीगा मी ओन्ननी फाडुगे किएबेली तका आदि एलुवे एच्चेतिंग मीस मीहुंगे दिरी उलुमा मीस मीहुन्ना बाली जेस्सुमा कुरवे तफातु फंडितागे कंकं कमुगा सिहुरुगे कंकं कमुगा अदि एगीतुरुं දෙමෆිරින්ගේ දෙමෙදුගා නුවත අංහෙනකා ෆිරියනෙක්ගේ දෙමෙදුගා ලෝබි ජෙස්සුමන් නුවත නෆරත් කුරුම හෙදේ බාවතුගේ එච්චේ ගොතුගා අල්ගුන් මෙන් අස්ලු මස්සලේ ජහිලා ඉරුගා නුවත සිහුරු ආස්ෆවා අරවි බහන් අල්ගුන් මෙන් ජහිලා ඉරුගා අරයි බහුගවස් සිහුරුගේ මාන කුරවෙනි මිකහල ගොතක මානකි සිහුරුගේ අස්ලු මානේකි එච්චෙන් ඒගේ අස්තුම් ෆුරලාලු නුවත එච්චෙන් ඒගේ අස්තු එක්ගොන්නුන් එන් ගොතක බදලු කොල්ලු මට්ටක කුරවේ මසක්කේ හැම ගොතන් එච්චේ ෆොරුවිගෙන් දියුමවස් මිමාන කුරවේ එහෙම වෙකින් සහරුගේ වගුතේ රේගඬුගේ දම්වරුගේ වගුත මි කියනි දුවාලුගේ වගුතුගා මිස්තකුන් එමිහුන්ගේ හැමලොල ෆෙන්න එතන් එච්චේ නුෆෙන්න වගුතෙක් ගොතුගා ඒ වගුතු වෙගෙන් දාතියේ වේ හදි හැම එම්මේ සිහුරු වෙරින් ආමු ගොතෙක්ගා එමිහුන්ගේ මසක්කත වරබ්බොඩ බේනුන් හිෆමුන්දා වගුතෙන් එයි දම්වරුගේ වගුතකි එහෙම වෙකින් ඒ වගුත සහරුගේ වගුතේ වෙස් කීයකම ආස්ව කොම්මේකස් ඉස්ලාමී ශරීයතුගේ ඉස්තිලාහුගා එකි ඉලුමරින් තෆාතුගේ ගොත මාන කරවවා ෆාවේ සිහුරුගේ මාන ජුමුල ගොතෙක්ගා සිහුරුගේ මානේකි hama kiyebel taka adi eluwun taka ekuga ege sabun mihage hita adi hashi gandavs asaru kurwa kantatok terega himene kanka hama ehemme ege sabun miha balive miha marwegen wes hinga dafata kanka eya ekuga demefiringe demeduga gulun kendu mattaka nuwata gulun ಜೆಸ್ಸು ಮಟ್ಟಕ ಬದಹಿ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಕುರವೆ ಮಸಕೆ ಮೀ ಮ್ಯಾಗಡು ಗೊತೆಗ್ಗ ಸಿಹುರುಗೆ ಬಾವತಿಕಿ ಏಗೆ ಇತುರುಂವೆ ಸಿಹುರುಗೆ ತಫಾತು ಒತ್ತರುತಂ ಎಬ ಹುರೆ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಲೋಮಚ್ಚಂ ಒಳುವಾಲೆವು ಆಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಸಿಹುರುಗೆ ಮಾನ ವರಬಡ ಶಾಮಿಲ್ ಕುರೆ ಮಾನಕಿ ಸಿಹುರುಗೆ ವರಬಡ ದೌರೆಂ ಏಯಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಲೋಮಚ್ಚ ಫೆನುಂ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾ ತಫಾತು ಗೊತಕ ದೆಕ್ಕು ಎಹಾಲತುಗ ಎಮಂಜರು ಫೆನ್ನ ಮೀಹಾಯಂ ಎವನಿ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಫಾಡೆಗೆ ಸಿಹುರೆಗೆ ಅಸರು ಫೋರಾಫ್ ಎ ಮಿವತ್ತನ ಅಲ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಅಲ್ಗುಣ ಮೆನ್ ಎಬ ಫೆನೆ
كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى ورقنا ذكر قربوا فاوا بيكاليك واهك موسى عليه السلام اكاليك فانا اكاليك فانو قومك فنوونو قومك أهل ورنا دمدوغا هنگا ديا تفاتو كنكمغ تريغا وربودا سحرغ كنكما معاملة قربان جيودا گنبي سوبكي ايرو اميهنگ تريغا سحرغ كنكم وربودا فتوريفا اوتيما اهميما تاريخ نالگون من بلاليس تاريخ ترين كوري زمانك نالگون من بلاليس مصرغا فرعونغ كيبان ادي اينغ وشاگم وا ميسونغ فوشونغ افنمون ديا سحرغ تفاتو كنكم بليفا اونني اي بار هوري كنكمغ مچ වෙරිකම් කරවේ නොත නුෆූස් ෆෝර්වේ වර්ගේ කංකම් ගොතුක එහෙම වීම සිහුරු ඒ එමිහුග තෙරේගා වර මුහිම්මු කමකව්වේ වර බාරුගද කමකව්වේ ෆාවාති මිස්තුන්ගේ ඉතිගාදා එකන් ගුලිෆාවාති වේ එකමුන් ෆාදා හෝදා නොත බාරු හෝදමුන් ගෙන්දියා එදුව ස්වර්ග කොමෙකස් එදුව ස්වර්ග මූසා আলাইহিස් සලාම ෆිරഔනුගේ සිහුරු වෙරින්නා දෙමෙදුගා හිඟා දියා කංකමා ගොලේ ගොතුන් كيرت قرآنوغا الله سبحانه وتعالى خبر قروا فابه مي لودن اولوالبي لود سحر جه گوتوگه واهك حقيقتا خلاف گوتك لود دككمگه واهك اهم ويما فرعونوگه سحر ورين اباميوگه اتوگاوا واتا وكالما گوليگه نوت اميو هدا اچن هدوما فوگا دو كلما گوليگن يخيل اليهم خيالا لولك جنبني تصور كربني نوت لولف مفنني أولوانو مجي غتوغا إتكتي ديري تشي غتوغا حرفتك غتوغا سيور هذا ميهون نعى إيه حقيقة إنجي ميكينه كورا كمك كما ميكان كوربني كينه كان إنما موسى عليه السلام جه فرائب پلون إيه جوابوغا إيه ردوغا الله سبحانه وتعالى جه أمر فلا فرتم كما كي موسى عليه السلام بس مي سيور غاثرو كوري එකලේගේ ෆාන හීවේ ලෙව්වි එබෑ මිහුන්ගේ ඒ වාතන් ඒ හරුෆතකේ ගොතුගා දිරිගෙන් එච්ච ගොතුගා එම් එකලේගේ ෆාන බිරුෆුලුගෙන් වඩා ගෙන්නවීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේගේ ෆාන අංගවනි කලේගේ ෆානුගේ අප්පුලුගාවා අසෝපුල එල්ලවාල වවාෂේ බිරුෆුලුගෙන් වඩා නුගන්නවාෂ එකලේගේ ෆානුගේ අසෝපුල එල්ලවාල වුමා එකුගා හරුෆේගේ ගොතුගා වෙගෙන් ගොස් එබෑ මිහුන් හදාෆාවා සිහුරුත කාලි මානෙකි මිහාරු එව්වතරෙග්ගා මිහිඟා කමකි බයකුමියුන් හදාෆාවා ලෝමච්චන් ඔළවාලුමුගේ සිහුරේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හගීගී මුඅ්ජිසාතකුන් හගීගී කමකුන් එතකෙති බාතිල් කුරවනි මූසා আলাইহিස් සලාම්ගේ අසාකොළු දිරිගෙන් ඇස් එතකෙති කාලනි ඒ මන්සරු දෙකෙන් තිබි සිහුරු වෙරින්නකි සිහුරුගේ හගීගේ දන්න බයක වාතීවේ එකලේග ෆාන කුරෙව්වි කමකි සිහුරු නූකන් එබෑමි හුන්න යකීම් වාති වගුතුන් ෆිරഔනුගේ තහද්දියා ෆිරෞනුගේ බිරු දෙක්කුමා එකුගවස් ඒගේ කුරිමතිගාවස් එබේ කලුම් බෝලම්බාලුම් නැති රබ්බුල් ආලමීන් සුබ්හානහු වතාලා මූසාගේ ෆානුගේ විර් රබ්බන් ඊමාන් වේ එබේ කලුම් සජිදේ තිරේ වඩා ගෙන්නවේ එහමීම සිහුරුගේ තෙරේග ගෙන්ගුලවේ වත්තරෙන් මී ලෝමච්චන් ඔළුවාලවේ ඔළුවාලුමුගේ වත්තරු බයෙන් ෆාරු සිහුරුගේ ගොතුගා මි ඔළුවාලවේ ඔළුවාලුමුගේ එව්වත්තරකි හරකාතුගේ අවස්කමයක් ඔළුවාලු මිසාලකන් අතුගේ හරකයන් ෆරිතකමුන් හලුයිකමුන් බලන් ඉන්න මීහාගේ ලෝමච්චන් ඔළුවාලනි එන එකුරනි කීකන් මීමස් සිහුරුගේ වත්තරේ එහෙනමස් මිකමුගා ආම්මු ගොතෙග්ගා ෂයිතානුගේ බේනු නොත ජින්නිගේ බේනුම නුයිෆාන් මීහාගේ හුනරුවරිකමුන් අතුගේ හරකයන් අවස්කමුන් එන කොල්ලා කමකුන් එන දක්වා දෙකම එකහල වරන් ආදාය කමෙන් අල්ගුණ මෙන්ගේ තෙරෙන් හැම ආමු මීහක වෙස් කොල්ලේ විදාන් අදි වරන් හුනරුවරි මීහුන්න හැම වර බොඩති කන්ත වෙස් කොල්ලේ වෙන් මිසාලක ඉංගිලි තන් හරකය කොල්ලා ගොතකුන් ඉංගිලි අතුන් නට්ටාලම ෆව් අනෙකා ඉංගිලි ජහා ගොත වෙස් දෙක්කිදාන් මී හුනරුවරි කමුන් දක්වා දෙකෙොම එනස් මීවස් වත්තරගේ සිහුරේ මී ලෝමච්චන් ඔළුවාලවේ අල්ගුණ මෙන්ගේ ගෝමතිග මියොගුතු එඹර මුන්දා ෆංකායන් අල්ගොන් මෙන් විස්නාලාෆියා ඒ ෆංකාග ඉන්නානි තිම්ෆියා වකිවකින් ඉන්න තිම්ෆියා එනමස් ඒගේ හරකයන් මිහාරු අවස්වීම ඒගේ හරකයන් හලුයිවීම අල්ගොන් මෙන්න ෆෙන්නනි එකි එකච්චකන් ඉන් වක් බුරෙගේ ගොතුක
mikhala gotakavves mihunnan eba sihuru jesse maneki awas harakatun eba lolan olwa lebe hame gota mikhala olwa lebe eba beenun korebe jinni shaytanun ge beenun hifage misalaka miha udu hifada da manzaru nuwata miha fenuge matiga hingafa da manzaru nuwata mibawatuge aamu gotega insanunna nukurebe bawatu kankan dakkuwade mikan kamuga jinni shaytanun beenun kore mi ves sihuruge wattare ehnamas mi sihuruge bodeti wattarto kutereya wadegen anna wattare demmi onnani kuriga algon taaraf ga dennevi gota mistonge meduga gulun keduma hada bawatuge sihuruta nuwata fanditage tereng mihunge gulun kanduwaluma nuwata mihunge meduga nafretterikama ruliverikam ufeddu mattaka mi hada echessa adi gulumen nedde mihaku guluwaluma gulumuge gotun hada echessa mikankan sihuruge emme bodeti wattorto kutereya wadegende kuriga algon ishara kolli gota tarihan algon men jehila eruga fir'auna adi musa alayhi salamuge duwaswaruga misuruga mikan ongiru evore ma kuriga wes mikamuge eki kankan hingamun asfawa kan algon menna eba inge hame gota tarihuge terega sulaiman alayhi salamuge duwaswaruga jinni shaytanuge karing mistakun sihuru kankan ungeni hadafawe nuwata ekama baru dinu gotun jinni shaytanun tafato masakettake koffave ehem wegen eduwa swaruga sihuruge kankam boduwegen diuma ekuga shaytanuge masakkatuge tereng yahudige aqidage tere not yahudinge aqidage tere wadefa onna kamen ei sulaiman alayhi salam ki nabi bekale not rasul bekale nunkama ekalege fanaki sihuru weriyekama sihuru haddawagin jinni shaytanun kiyamantari kurawwagin ekale fanu gengulu vi kama Allah subhanahu wa ta'ala adia khilafu baraka adia khilaf verikame devwa fa bekale Sulaiman alayhi salamaki ekade gefanu ge amurfula jinni shaytanun kiyamantari wanje ekade gefana duni suipa sufi ge wahaka dekkun engi wada gannawa ekade gefanu ge verikamu ge dashuga mitakete kiyaman kore fawi bekale ehem wegen yahudinge mi wahakataka ebamuge aqidaya islam din aw mafhuga kirit qur'an aw mafhuga Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna raddu devwa wahi kurawwa angawa fawe Sulaiman alayhi salamaki sihuru weri nunkama ekale fanu sihuru ge evves kame nukurawwa kama adi ekale ge fanu nunkan sihuru haddawagen kafiruwi ehennama shaytanun kan kafiruwegen di ehem wegen Sulaiman alayhi salama behe gotun aswa bay riwayat toga asfa me ekale ge fanu ishinde wadagin innawa tahutu koluge gondi koluge dashuga jinni shaytanun foittake walulikama ega sihuru hedumuge tafatu wahakatan hunna efo Sulaiman alayhi salam avahare wadagenno mafahuga ebami hun etaketi neruni nuwata insanunge suraga as bani israilunge tereng bay mihunna khasako mifada kankama shogorikan hunna mihunna dakkagen etaketi naguwagen ei Sulaiman alayhi salam jinni shaytanun kiyamanteri kuruma sihuru haduma beenun kuri taketi kamuga bune etaketi nere aamukoge diyakama Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga wahi kurawwa fa wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama unzila ala al-malakayn bi babila Harut wa Marut mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala mi ishara kurawani Sulaiman alayhi salam ge duwaswaruga jinni shaytanun ebamihun kafiru wegen diye ebamihun ebbe ko anebeka sihuru ganna dige wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman alayhi salam mi sihuru ge kankan ungeni wadagen nuta ungannawa devwagen nuta sihuru haddawagen ekalege fanaki kafirun ge tere wadagen ne bekale nune walakinna ash-shayatin kafaru ehnamas shaytanun kafiru ye
e sihuru ungenigin adi ungannadigin sihuru hadage wama unzila ala almalakaini bi babila haruta wa marut hame gotan babiluga evvore kuri zamanuga bay bekalum vidalwa gotun ei nuhu alayhi salam evvore wes kuri babilaki iraq karage furat koru karigawa rashik e rashuga ebamiyunge terega warabboda sihuru haahora kanta nuwata nujumi ilma adi sihura onna i'tiqadu boduwegen gos hattari mashhur hattariya nuwata hay planetan ebamiyunge i'tiqadu badaluwegen gos etakitige suraga bimuga budu hadayagen eyan alukon kura hisaban ebamiyun kanta gosfawatane babilaki etanan allah subhanahu wa taala de malaike bekala ko haruta marute kiye de malaike bekala ko fonuwe kama tafsir ulumerin vidalu fa mi ayatuga mi dhikru kurewegen wa de bekalunna behe gotum e bekalun wadagen sihuruge terem bay misakunna ungannawa devve wama yuallimani e de bekalun ungannawa devvamun e de bekalun misakunna ungannawa devveche nota e vidalu devveche ungannawa devvamun e bekalun vidalu mun gendawani tebami hum mi taketi hadagen mi fitune ke timam bekalum me wada gannawani imtihanek gotuge tebami hum mi taketi daskoggen ko kafiru nuwasha ehem wegen ben ilumbere mitanu hukum nangawa sihuru ungenu makiwes adi unganna dinu makiwes ei kafiru wanek kamekkamuga innama nahnu fitnatun fala takfur timam bekalum naki imtihaneke tebami hum kare fonoifawa kafiru nuwasha mi ungenigin ungannaadigen mi hadagen embima ege kurim maneki Sulaiman alayhi salam ge duwas waravure adi Musa alayhi salam ge duwas waravure kurin adi Nuh alayhi salam ge duwas waravure wes kuriga mikan hingamun as fave hame gota algon ehem wahake jehunum kuriga Haruta Marut mi de bekalunna behe gotun as fawa wahakata ki ei gina wahakata ki ei Israili riwayat min evves wahake ki sahawa kennu ege iturun bain hadis fettawga dhikur kurayfawa wahakatakan algon men balaliyas algon men naka sahha riwayate fenna kannen ebe kaluna behe gotun dekeifawa wahakataka dengoti hama egota faris kare adives enun tantaga mi sihuruge kankam misunge terega feturi amwe mihunge i'tigaduga ekan hifafawa duwastake gosfawani emwegen algon men aduwahane ukhduduge ahluweringe wahaka anne ruga e zuwana ya behe gotun eba ade e zuwana hagigatu gendewuni sihuru hada oluno umrun duwaswi sihuru hada hedumuge tajriba huri mihako ena duniya duko danje dane kamuga biruhi wati sihuru unganna dinuma gotun e zuwan kujja gendewuni em erusure ekankan hingamun asfa ewani Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anuga Ibrahim alayhi salama adi Lut alayhi salam hame gota Hud alayhi salam Samud baga ga mihun adi wes enun ekiki nabi bekalunge wahaka gennawa fa adi hame hemme Nuh alayhi salam gowmuge mihunna adi algon menge ma nabiya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ge qawmuge mihum maneki Quraysh wanhage mushrikunge wahaka dhikuru kurawma fahuga Allah Ta'ala dhariyat suratuga wahi kurawani egutun evves nabi bekale evves rasul bekale wadagenno maako ebekalege qawmuge mihum ebekalaka sihuru weriyeke nuwata moyeke nubuna evves gawmen nuwe embima insanunge terega warak kurisure miwani sihuran i'tiqadu kuruma sihura meduga ebamihum iman wuma sihuru ei ege asharaka haqiqatan onne chikan qabul kon e tabawan fashaf even kurin algor denne fadan Allah subhanahu wa ta'ala miyangawani ebekalaki sihuru werike nuwata moyeke nubuna evves rasul bekalaka wade nugenneve ebekalege qawmuge mihunge kariyaka iya ekuga lobeti akhuna akhtune algonda hitun algonda kandelifa ogut kolwes eba hamawegende hamekeni sihuruge taarafe dembes fudewaraka gina wagutu benum ve hennamas algon menge emme bod maksade ki mere tebe funa mikama behe gutun kommes waraka mawdu hulwala dinun kama vative
eki batan algon men miremi himanalani qawmegge terega mujtamegge terega baegge terega sihuru verikan ashaganagin annani nuta sihuran mistakun lemen fashani ebami hunge iman terikam balikashive hituge balimadukan aamwegen diyam hituge balimadukama gulige baegge terega hasadverikama ruliverikama fituneya maqama mansibuge beenuma mifada edum verikan ashagen emi hunnan ekankan hasul kurawene gote nufenunima den ebami hun hifani sihuruge dariyan ekan koggatuma emi insani tarihuga mihatana mikan dakkamun asfawa gotaki ehmima khasako faris karafada bay qadimi hadarat takan algon men nazaru hingala iruga ebami hunge tere veriyek gotuga nade veriyaku e veriyaku ei sihuruge terem bayek danna nuwata sihuru hadane warugada bayaku emihaka gulifa nuhunna veriyaku nade ehemwegen rustumuge wahaka algon mennan aduive rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniye wadagenne virega rustum ena e nujumi ilma huri guluma adi sihuru verikama eku huri guluma ekuga beera nikume uda balalama faw ettari anettariya ala balalama faw ena ebunani mire ආදියා ඛිලාෆ් කම හිඟාෆේ මිරේ ෆාණු වෙජ්ජේ තිමම්මෙන්ගේ මි වෙරිකන් තිමම්මෙන්ගේ අතුන් ලුහෙලානේ අතුලා ගන්නානේ සාහිබා එහෙම වීම ඒ රුස්සුරේ මිකංකමකි ખાસකෝ මකාම් තකා මන්සිබත ලිබිගතුමට තකාවස් ඉන්සානුන් බේනුන් කුරමුන් අන්න වසීලත අදේ කොම්මෙක ෂේඛ් අබ්සලාම් ගේ වාහක් ෆුලුග අනුන් මෙන්න සිහුරකි කොබෑකම් බයන් කොද්ද වැෆි සිහුරකි මිහුන්ගේ ලෝමච්ච ඔළුවාදා නුවත මිහුන් න ඒගේ සබබුන් තෆාත් ජිස්මානි আদি නෆ්සානි ගොතු උඳගු ෆෝරවා පද කොතක කීවේ තකගේ zariyan අදි ජිනි ෂයතෝනම් බේන ගොග්ගෙන් හදා එච්චක මොඩ දෙවැෆි හැම හැmme मूसा अलैहि सलाम आदि सुलेमान अलैहि सलाम के ज़माना आदि एक कुरी गवेस बाई रिवायत होगा नूह अलैहि सलाम के ज़मानो गवेस फिर वेस सिहुरु दुनिया के एक मुजतमा तहोगा एक गोता बेनो करे मांडा का तारीखी गोतम वेस बयान को देवाफी आदि कि कुरानों के ज़रियाइन की रीति कुरानों के नस्बत को आदिगा सिहुरु के हुक्म आदि सिहुरु उंगेनुमा उंगेन्ना दिनुमा की ए दिनुका हराम करवा फावा कम वेस शेख वाग फुल आमर में इंगे हिंगे जे आदि सिहुर के बे बत्तर तक तेरेगा अत नुवत एक ही हुनर बेन को गिंग मीस तक दो मच्चा आवाह ओळवादा गिंग हदा सिहुरा आदि गुलुं केनु मट्टा का हदा सिहुर तक गवाह के शेफ हा कोरेवी आदि कोमे के मौदू फुला का आमर में नबेस मी फोरम के गुतु का गुरे गिंदा मौदू का वाती कोमे पेपर का आमर में बाकी वागुते कनाडा पामीवानी එහෙමීම මේ වගුතු කොළු තිරේග අනුන් හිතුන් ෂේහ් මේ මවුදු වර රංගල අනුන් මෙන්න හොළවා දෙවෑපි আদি අනුන් මෙන්න හැම තෆාතු එකි ජානිබ් තකොන් තාරිහි ගොතුන්නා আদি වත්තරුතක හුකුමා මේ හුරියා ගොතකොන් වෙස් සිහුරුගේ කුර්ත ආරෆේ මේ වගුතු කොළුග වර රංගල දෙවෑපි আদি එහෙමීම අනුන් මෙන්න මිහා හිසාබොන් ෆෝරම් ගේ දෙවන නොකුතාය අනුන් ජෙහෙදානන් ඒ සිහුරු වෙරියා आदि सिहुरु वेरिया की कोबैकन सिहुरु वेरिया के हुकुम की कोबैकन इराद करे भी अमी सिहुरु वेरिया गोले पाहोरी मौदू तक इंसाफ को दीवानी शेख इमरान मोहम्मद आदि शेख अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम व बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह अलगुन मेना सिहुरु वेरिया के बुनीमा कोम मिहेकस tasawwuren innan wakin khaso kalgonuge mujtamauga mihekkari miveni miheki sihuru veriyeke bunima emiheke hitan anna tasawwure ehem bayem mihun sihuru veringe gaata dani emihunge kariyat dani duniyavi manfaataken hodan war gina fara fene mihun odidoni faruga masverika nagalu kurumatta ka sihuru veringe gaata data dane ba faru bayem mihun dani mihun geldun dinu mattaka dema firin doruko noata miheka baligo kollano ta mustadikan nagala me fata kame kuruma sihuren gatat dani adi anebba mihun wara gina fahara sihuren gatat de jinni shaytanuge ondagu kurima ekamun salama bomattaka
efada beenunga sihurwerin gaata de adi mujtamauga bayeko de sihurwerin gaata bayin ecchi gellonema geega gengule ran ecche ran fashion wata minunas agubodu ecche gellunima bay mihun sihurwerin gaata de sihurwerin gaata mihun eki maqsad taka de adi eki nannamun e sihurwerin mukhatab quratam mas fene bay faru ei abbala mihun wata faala bala mihun de fandita hada mihun ne kiyawle bay faru mihaka sihura jehunima e sihuru beenu hogga ragalo kodde miha bes mi nantahuga asto maabodu hagigatan wata beenu menne mi huriha namevves ginafahara beenu kuraifa me onnani deenuga haram kuraifa wa adi hudda no muamalataka em shar'i istilahuga me defa wen namaki sihr nota sihuru hedun adi yako bay ilmerin miga baykan kama kahana nota kahenu kama namun nandevwa fave em nama voren asto hagigatuga mi kan norakka teri e komme namek kies seneke farwa kurami heke kies adi ehen namakun nalni bonus sihuru hedum mi ege zaatoga noba kamaki hemitin asas kemach bena kolgon waak dakkum daana faada hasul konwata gellum dinumattaka sihurwarin kare da mi hun ekura kantawga waak adi hamaya ko jinni shaytanu ge ondagulun salama vomattaka mi hun sihurwarin kare da da diyamuga waaka gaibuga wa echen hoduma gellifa waccha hodumattaka sihurwarin gaata da waaka mita bodaf waha kollam beenwan egotun miheka gellume denumattaka nuata sihure beenu koggen faaden hasil kurumattaka sihurwari gaata diumake haram kame ei mege kuna Sheikh Abdul Salam ay faha kurwa fawa fadan sihuru ungeni sihuru hedumake islam denuga nahi kurai fawa kame sihuru werin e kura kan e kurani kiitto salgonu men egenche ei mujtamoga mihun nudeke ha gos bay kamuga bay far sihur wer adi emihunga nam badal kolim sab mi fandita hada miheke buni bay mihuna kahiyennu ei eha noba mihek gotuga em hage gotuga sihur werin e sihuru hada iru ilmerin vidalwani ena sihuren hedeni hagigi maanaga mihunna sihuru lafsi maana kunu hagigi sihuren hedeni islam deenan ena kafir wegenne em uriha sihur werin mis danna kamen ei ena sihuren hadan jinniye beenu kogen khasa gotte sihuren hadan masakke kora rena je deena kafarwa ei komme deenegge mihekka mugaves yahudiye ves nasara ves muslime ves ena huri deenum furtama beeru wawaran ena lavva kufuruge amalta jinni shaytanu kurwa em natija gotun ena muslimen nama qur'ana ihanetter kon hada ena ge hituga deenan zarregge memberus nekkan yagin wa hisabun den ena ge sihurtawge baaru gadave sihurutam mi masakke koram pashani em bayem mihum tavidus aliya hadana jinni shaytanumuge hiya ko emihum buna gota hada rastu hagatuga vegen dani mi jinniyaka insanaka demetuga ofade gulume gena fahara ege sabon den hagigi sihuruta gena faharan hadamun dani hame gota miheku balivi jinniyege undagu miheka forimeves ebade mifada mihun gata dema emihum me hada gota ki e jinniyaka ehen jinniya kan sihuru veriya e gengule jinniya meonnani sihuru ya demetuga mifada ebbas wuntake eme aslu hagigatuga evves insanaka jinniya kiyaman nukurave ei Sulaiman alayhi salam khas wegen wa kame Allah taala ekelege faana devwa fawa khususiyatuge tere anna kamen ei jinni shaytanun ekelege faana kiyaman ekelege faanuge khidmatu gawo em Rasulullah sallallahu alayhi wasallam eddu ekelege faana namadan hunne namadan hunna ekelege faanu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفدين تنفار حديث كرب أدي يفهم ألعنك باللعنة الله مفدين بس تنفارا حديث في الكرب أدي بين رواية تقولنا كليك فانا أبلو دمالا إشارة بس كرب كموجا الصحابة بيكلون نماذج نميجن كام بيقولون سؤال ذننا كليك فانا كيف يجن تو يقول تتيا كرب حديث في الكرب تمن كليك فانا نماذج هنوانيكم شيطانا نوت إبليس تمن كليك فانا غونا كورم مسك كريمة تمن كليك فانا أيد دما فكل سوروجي كاروجا هيفيه تمن كليفانو هيبلون أرا وداعته مسكتوجي تامبيجا إينا باندي فبهاتن هندونو وندي مدينة كودا كودينغا سينا كوله هذا نما بس تمن كليفانو إبغوتو هيبلون أرا وداعتي تمنا أخ سليمان عليه السلام كرب بدعاء أي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي تمن كليفانو فو إبس ميها كم مفدا بريكمن ندباش إفادين سليمان عليه السلام دعاء كربا فواني إم رسول الله صلى الله عليه وسلم كخدمة جاس جن شيطان النوى إي سليمان عليه السلام خاص فيكم واكم كليفان قد وسفر أستنتم بنا كرما منهم كان كم جن شيطان أولون
em evves insanaka jinni kiyaman nuwe sualaka em veja sihuru veriya buna kantatta kivegen he jinnin kurane mi sualu jawabel merim bayan qorabba vidalu wani astu hagigatuga sihuru veriya jinni tabawani jinni sihuru veriya tabawani nune e muamalat qawaha qur'anu ge asfave mi muamalat ki demihunge demeduga korave alukamuge muamalat e sihuru veriya jinniyan aluwetiwan aluweti bima sihuru veriya duniyavi manfa libe bay kankan jinni shaytanun koddeni evedana mihunge kiba ekal kantatta fasiha koddenun kamuga ves bay farechi wagannaga denun adi minuna sihuru veriya ede bay duniyavi kankan jinni shaytanun koddeni koddeti sihuru veriya mihunnan jinniya aluwetive heme jinni buna alukanta qur'an waragena farsirune ege terega hedun nula oriyam haluga tibe namadu kurun jinniya ade bayfaru gible furagastige namadu kuruma minum ves jinni shaytan ruhe waragina alukanta sihuru verin kure jinni russumattaka e natija gotun sihuru vere ade bay kantatta jinni kurani e mihaku mifada bayyega sihuru vere kare diyayima ena e gengule jinni bayfaru e mihaku ekamun salama kodde masake koddifa nanebba faru emiha e vi bayye vore bodu bayye meduvere dana mikamuge sabun ei ekka sihuru veriya gengule jinni nota jinnin tan asena gona koffan timmana kamke gaibuge kankan hodumattaka sihuru veringe gataddium mi halatuga mi wagotaki sam mifada kamaj bayfaru mihako ecce gelligen dem sihuru verin dogu hadafa mevsecce nubalaves bonafana ekam ku jinniyaka muamala kora sihuru verena warg genafara mikan dimawuma ke ekashigen wakame namas mi islam dinuga haram koraifa wakame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fil Quran man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad mihaku kahinege gata nota abbala faala bala mihege gata gos ena idakka wahaka gabulu goffinama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca bawa lebunu echchaka ena kafir wecche ege manake Qur'ana sunnata ena kafir wecche eve sihuru verin kariya gos mefatakam qabulu goffiyamun ena deenum beruwegen dawaruge bodu nurakka tari faafemmi hamayaku ehen hadise gasfani emihun edakkawa gabulu nukures ena bunaechen ahalam wegen ena test kollam wes ena gata gos mifada wahake dakkafa ahafe miheku emihegge salis namadu salis dostwende emiha qura namadu qabulu nukurenakam hadis gasfani man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawm layla miha kuas faala bala mihe gato kamaku edi enage karin kamen ahafi yamun emihegge salis rege namadu qabul nukurenege mane kena namadu kuriyas namadu ge sawabu nulibene ena namadu kuranjene enage macce farude ekam namadu libe daruma sawabu emiheka nulibene mi amugotege mihun sihuru ringe gata da sababu emme sihuru verinnaki kobakan alugonu men ebe engenje emihun kiba reki salama vumattaka helmare mimihunge sifatake bayan korawwa fay ege tereme muhim sifai kuri zamanustar sihuren hadaru eda mihage nama emihage mammage nan aha mi zamanuga mikan kommissoraka badalu wejje miharu amako sihuru verin ahane emihage photo genestinu nota photo e fonwalum em sihuru verin mikan kura eggo emiha denagatu mattaka emihage nama emihage mammage nan ehun hame gota sihuru verin kura henkame mihaku diyayma bunedana miveni duhe bande fennuwara ule nuneyam notaharu kammati hurumas bunedan ade bain hadettawga miha ekani kotriyaka wade muddaten heda kurumavs bunedan hameyaku sihurwari warak gena kantatta kon ule bay far bunedana bulalen nota bonde nota enumis janaware genes eti katilash ege beenumaki e katilafa e jinni ruhe gotakan ege mududaru amaltake kurun ege daatuga allah no farataka ecche katilafa jinni ruhe fada kankan et beenu kogen kurane ege leeki tanta haaka me fada kantatta kuram buna mihunaki eves sihuru verin hame gota sihuru verin warak gena kura hen kantatta sore ege terega mihako jinni baliga diyama walijaha fila gandaka walijaha ada faan eves sihuru verin kongule kame hame gota mi liyan kirtu qur'anuge ayattaves ekolokol nota ayatuge tantan kol lefa waki wakin liya hadana adi arabi akurta waki wakin noguluwa liyehedu mives sihuru veringe alamat hame gota akaje hume algonu mujtama po kiya ulani golitake korahafa ega arabi echistake nota divehi bahunna ke bas bahun liuma ke mives sama sihuru verin kon ule kama mifada mihaku
farwa korumatta ka anota evves duniyavi kamegge salgonu men mifada kankan kura mihe ku gaakoggen nuwan algonu men jehe kamegga ehiteri vevidane efada mihe ku bunnes efada mihe ku gaakoggen nuwan ei bayfar emihun dawwa kura emihun mifada kankan koggene nune jinne shaytanun emihunna waagi veri wani eka omi warabbodu kunhiye rangalo bay faharo eba huri fenifa mojutama tawga jinni as mihunna khiduma ekkoffa ekamoku ilmaren vidaloni ege warab bodu beenume esorumenge ve ei emihun magfuratun kamuga em shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah nisbek kure bahen oye mihek mubahu kankamuga duniyavi kankamuga jinniyen as ena mifad evves kamen nokura iru ehiteri wanyamun e jinniye ekan kurumaki ei masale nun kamuga ehme mika bina ko bay mujtama toga jinni been kokgen bay mihun dawwa kore doctori farwa kura kam operation tak kura kam ogaves adi minunas sihuru walu leifa wa tantan hoda mifata kankan kura kam dawwa kore ekam hagigatoga mikama ilmerin eki zaman toga raddu devva mikama mistakun na inzar devva fave ei wara nurakka ter muamalat hagigatoga jinni kaari geguta gengulumaki emiha jinniyen hazir kogge moyefa mihege doomatin jinniyeka awaha dekkum wara nurakka terkama egotum me sheikh wahid abdus salam balikiya befuleku livwafa wana wargena fetta sihuru begotum adi jinni shaytanu ke ba rakka teri uma begotum sheikh vidalwani migota mihun mikankamuga mashghulu wegen jinni baliga farwa kura mihun bayfar migota jinninge waagi verikanot ehiye ba hode natijake gotum miistakum mehar qur'ana sunne dukollaf komme miheku sahani miveni miheku meveni farwa kura miheku genguleni kihawarege jinnin he wara warugada jinnin he emigota muamala korongas muli mikan eki badalu wejje jinnige muamalatka jinni shaytanum mikamuge terega mashghulu kurwa muamalatka hem shay vedalo mige nurakka terikam warabode emiheka engunas neengunas emiha rangala visnashe emihage ekan kura mihegge ailaves darinnaves e jinnege fushun ekeki gona ingamun dana hamaya ku sheikh salih fawzan adi fadil sheikh salih al-usaymin ves mikama inkar korobba sheikh al-islam ibn taymiyah ge basfulake ei egota beenun korene basfule nunkamuga bayan ko war digukom me masalaga wahaga dakka pave ehme mi jinn shaytanunge geneske mikura farwa ke hagigatuga mujtamauta fasada kuruma huluwe warab bodu dore islam deenuga nahi kuraigen wani sihuru batil kurummes sihura meke jehijjamu ekamuge farwa islam dinoga bayan wegen asfave arayboge mike nushra devattare himene egetere evvattare ki nahi kureifa wattare sihuru batil kurum bay fahar rangalus vedan ekamuge hagigatuge ei islam dinoga haram kureifa wa muamalat devana gotuki qur'ana sunnatuga wa duata kiyagen not qur'ana sunnatum ga zikrta kiyagen qur'anuge ayat kiyawagen e fenak kiyawafa emiha di adi emiha boyegen ege sabam farwa kokgen rangalu kurun mi qur'anu sunnatun algonu menna dalil libe gotak ademiha ka sihuru jehijjanama e usulum farwa kuram wes jehene ei falak nas mi de sura bawa le punives mistakun mikam farwa kurumattaka mifada undagutakun rakka terve ekafada kame dimavejjam farwa kurumat emema miheka sihuru jehijjam farwa kurvena magu islam dinuga wara saaf ko bayan wegen ve enve huriha minun goitta dukollafa wara saaf ko wara fasiya kama ko dinuga wa gota farwa kuraven eboy den goti sihuru weriyege hukumaki kobato sihuru weriya hukumaki islami shariatuga sahabi bekalunga arihum wardogen asfawani haddu sahir darbuhu bisayf nota haddu sahir darbatun bisayf sihuru hada mihege haddaki islam dinuga emiha ko merume ehmema sharui marhalaga emihaga macca tahuge kurevi adi kotu marhala takun miheke sihuru hada mihekkama sabitu vejjenama emiheka islam dinu kanale foi haddaki ei maruge haddu den emeku tauba veidanto nonto mimasada gelmere mara tafsil ko waqlu dakwa fave mige khulasa ki allah demeduga emiheka tauba veidan allah taala hadaratuga miheku tauba vejjenam tauba qabul kurave hamaya ko miheku wakkan kokgen wes sarkarun emasala bala emihaga macca kotakun sabitum fahuwas emihaga tauba vedan ekamaku sharui haddu enaga macca gaim koren hame goto sihuru veriyakus ena sihuru hadaniko enaga macca ekan sabituwe ena
geneveni kotaka genes enega macca ekan sabitu wa hisabun enega macca sharuye haddu gaim kuranche ekamaku ena tawbawe Allah taala hadarto e tawba qabul wegen gosdan ekamaku emihaku macca islami shariat wa haddu gaim kuranche eme tawba wa mi huri hasir werin mes wagutu faayatum kurin ei war bodu faafe shiruka kufuru ekulegen wa kame hembe ekamun tawba umaki ewge magu tanawes wegen wa kame hem komme miyakes komme wagutu tawba wehen sihuru werin tawba weda names mige norakka kamaki dunevi hayatuga ekan sabitu wejjanama emihage macca sharuye haddu qaima kurawmuge norakka tarikam ehem me madwa ke Allah taala algonu me fada norakka takun salama koddum ade kommege sheeg waak foluga adelwadi sihuru veriya behe gotu sihuru veriya ge hukum ei islam diinuga sihuru veriya ki asabe kadun hukum kurawwa fawani emihe ko merumakama tawba anu wejjanama hama eyaku sihuru weringe alamata ves sheikh waha korvi egotu mihage nama adi e mihage mammage nan sihuru werin aha kama adi bai kantatta amuko am dirulumga mihun nokura bai kantatta koruma am e sihuru weriyage gata ehi hodanda miha ke kiben ede kam ves waha korvi adi mi zamanuga sihuru weriya gata farwa hodanda mihunge photo hoda wahaka sheikh waha korva wani adi egitun hama aunda fahagavi ni sihuru veriyage gaata gos suwaluko ena buna wahaka qabul kurumaki ei ege sabun islam diinuge mativeri tarahen emihe ko beruwe hinga adane kufuruge bodu fafa ikkan shehu war boda aguna benna faalukam bodu gotaka meoni fahako debba fehmima mi kiha nurakateri kamekan aguna benna hinge hingeje ade memme mujtamauga tafat eki nannamuga eki gota sihuruge kantata kora mihun ulekam ves fahakotte vafi adi shehoge wahaga fuluga war boda baraluwi sihuru baatu nokurevene kama sihuru jehche kama wanama ekan kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sunnatun farwa hodum ade e farwa kurevene goi islam dinuga waaka shehowani ama takuraruko vidalu wefa ehema aunditu mihai sabon den aunmen ves ama tibehun insar koram idani e farwa yaki ko bato tenegaton kannenge adehemima aunga wahaga digunuko mire forum ge me pahun okuta sihuru jejjekama wanama agunmen kinetto ekamu farwa dibigannani emasala agunmen kinetto hallu qurani ade sihuru ge farwa mi nukuta insaf ko devani sheikh muhammad sina sheikh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ade mi sihuruge kame insanaya kurimat vejje kamuga wanama algonmen muslimunge haysiyatun algonmen qabul kuranje e qabul kurmaki ei jinni shaytanun beenun koggen ade kura kamek kamuga vina mois ekamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge idna fulai kiga jehe kamekka Allah subhanahu wa ta'ala mi kainatuga lawwa fawa irada kurumuge tereng e hada hedume al sihur werin hedumu shaytanun ge higa Allah subhanahu wa ta'ala ge idna ge tereng e visale ge Allah subhanahu idna fulen neti emi hunnakan evves mihakan adi gelumen nudevene Allah subhanahu wa ta'ala ikan sarih ko bayan korawafe wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah emihunna evves miyaka gellumen nede mi sihuruge sawabun gellumen nodevene Allah subhanahu wa ta'ala idhna flenet enkam Allah subhanahu wa ta'ala idhna fluge tereng Allah subhanahu mi kaunu galla wafa irada kurumuge tereng insanu najjehigin annakame al sihuraki enkam alugonme muslimun ga haysiyatu alugonme qabul kuranje qabul kurumaki Allah subhanahu wa ta'ala kuladuwan takamuge tereng e ilahu qudurewan takamuge tereng mifada kankan jehige miyannani algonmen imtihan kurewumattaka mi duniya ki imtihan gochekkamu ga wahinduga imtihan taken algonmen miyannani ege tereng imtihane ge gotuga mi kankan miyannani adien fadan anibba fahara mifada kantan e baade algonmen ge mujtama'u tere goswima fasada wima nuba mismi hun ginawima mifada kantan e baade hama algon menge terega mihum meruma
wakkan kurma ad mifada ehem ves munkaratta faalowe aamuwa fadan mifada kankam ves aamuwe faalowe mujtama fasadwe dam fashima adima fadan algon me muslimun haysiyatun adi visnanje ani mi kamen ei mifada musibaten algon menna jehumun algon men qabul koranje qabul kurumaki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna meduga emme rangalkan kan kantata kurawwani ilaha meduga onna itubaru ilaha medan algon ilaha meda uga Allah subhanahu wa ta'ala meduga algon men e onna itubara e onna barosa uma wakil kurma mi uriha kamen algon men ege emme hardana gotuga hifetto algon men masake kuranje enkam algon men mifada musibaten algon men kurimati vejje kamuga wanama algon men visnum bahattan jehe goten ei Allah subhanahu wa ta'ala mifada kame mi minwar korobani mi kamuga komme ves kahal hikmet take wati kamuga mi kamuga algon men ngadi neengunu kamuga vi namois mikan kamuga foru ifawa etabbar hikmet take etabbar faada take ekulevigen danekan e visnuma fikuru algon men bahattan e baje hame fada algon men na rasul sallallahu alaihi wasallam hadith basfulun algon men na ingenda kamiki duniyega mu'minunna muslimunna he rangalu mismi hunna musiba jehumaki ei ekankamuge sobun Allah subhanahu wa ta'ala efada mismi hunge faafata fussawa devwa kame emme kudaminun algon menge fayen here kattege sobun wes ekam algon men ketter vejje kamuga wanama algon menge faafatan ila fussawa devwa enko mifada bodu musibate miheka mifada bodu bayye miheka jehijje kamuga wanama ekama ketteri vejje kamuga wanama intihaen neggotan Allah subhanahu wa ta'ala emihege faafata fussawa devwan enkam algon me mifada qabul kurmen me algon men qabul kurange baje adin fadan Allah subhanahu wa ta'ala duniya matiga mu'minakan musiba jesseu makimi emihaya wa heyukam ekkamuga bayan korwafe rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful korwafe man yuridillahu bi khairan yusibu min Allah subhanahu wa ta'ala mihakan heve medwari korwa kamuga wanama enen Allah subhanahu musiba adi kurimati korwai enkam algon men engenna rasulunna nabiyun emme boditi musiba jehunu beekalu enkam mi algon mifada visnume mifada fikure mifada kan kama medu algon men bahattange baje algon men aqida hardana kurange baje qado qadaran imamuma Allahun imamuma e ilahu ilmu fula ilahu gudrevanta kama mikan kaman imamun mikan kamuge aqida algon men hardana kuran ebaje dengal gon badar mikamuge alamat takabala eroge buhre baikal alamat mi war muhimu kame Allah subhanahu wa ta'ala algon men dere miheka nuwata miheka sihur jehe kamuga wana manuwata ekfada ungudagu tak nganna kamuga wana efada alamat tak lawafe bove e alamat tak algon men denegatun ei war muhimu kame egotu misalaka bain fara dimawa kame mi doctor dakkadi tanen garissati ehnamas doctorunge evves natijayakun gos kamaka nudakka ehnamas rissani waagoten nengi anibba faharan ibave natija testing hedi mege natija by far adia khilaf wa min war adia khilaf darje ka diu ifad kantata se medure misaraka by far je kamen ei ad urine infection ka hal kantata by far doctori gotun gabul nukura darje ka miha urine infection macha hinga adan mane ki doctori gotun gabul kore eha war urine infection misalaka macha gossika muga wanama emiha ka kolaka nuhore vene emiha duniyega nuhunnane ehnamas eba kolon hore eba hinga binga gole bayya eki gavis hinga mifada bayka aadya khilaf kandata goinnege kandata kurimative aniba fahara mihaya goinnege bayka hala kantata meduer bay far tantaga waki halitta gerissun gurwan kiyawa gadiga namadu qora gadiga nuota efada emves heo ichen adoha gadiga mifada bayka hala undagu tangaun ekashigenve aniba fahara eba huwa fenuges bay faharan eba bayka kantata eba fene ilmerin mikamuga mi adi tajriba korawa bay ilmerin bayan korawa fe huwa fenuge terem bay fahara bayka hala diretake hasagote harufa fada adien fadan hasagote kalu echisen nisbewa kalu janawaro echi amugote gafenna kamuga wanama ekahal kamakan eba tuhmatu eba kureve sihurunwata
jinni shaytanun komis kala undagule mihayan adi kurimati wani kamuk hadi mi hadin fada anbe far fenidane miha ko bedus timayan undagu kurang uleta mi evesaliga effahara kunu ennamas gine ginan ta koraro kon aamuko eguta fenna kamuga wanama berweri huwa fenuma kiye hama dima vedane kamen ennamas aamu gotegga hama gine ginan efada kantata eguta medweri wa kamuga wanama efada kamakan algon mennan eba tuhmatu eba kurang eba jehe efada kamen eba wak hema mifada baikka halak alamatan eba hure elwerin bayan korwa fe huriha alamatan mifada wagutegga bayan kurma kimi hunda ukame mifada alamatake siuru alamatake finijje kamunga wanama warabodan avaswe gannan eba jehe mikama farwa kurma farwa koda koggenne nuwane farwa kurman avas kurma kiyei muhimu kame ei algon men duniyawi gotum wes bayye jehi bali digulagen ginedus wanden farwaano kon horijje kamunga wanama eba undaguwe e kame rangalu kura ehin kamun mi sihuruge kame nota ifada kamaka shakku korevijje kamunga wanama nota ifada kamen ule kamunga wanama ekama farwa kurman avas kurma kiyei avhan ekan rangalu umuge sababe ei bai fahara sihuru werin eba sihuru eba hada bai fahara matimaccha hedumuge sababun bai fahara kiyawage nuwata ifada kankan koggen gini dostakegga ulanji homa kiyei ekashigen wakame kamuga wati avas kurun ei muhimu kamen den algon men farwaage wattartakan algon men balala ayroga ad demme sheikh imran bayan kori fadan eba himene dewattare algon men sihuruge undagule musibati jehje kamuga wanama degotakan eba rangal korwe mika egodaki islami shariatu hudda korwa fa gotan allah subhanahu wa taala russawa wodigen wa gotan ekame rangal kurun allah subhanahu wa taala ketteri ve ilah dua ko ekan rangal kurun ani godaki ehin godako manik allah subhanahu wa taala russawa wodigatum me neti ilah russawa wodigatum beinu me neti e rangal kura rangal kurme ei misalaka sihur batil kurun nota inum wes efada godaka faalu bala mihen gosge nota by far kaarhi jehum fada ka kandata seba kure hama sihur batil kurmage terega himene kahala kantatangei hinkamun algon men muslimunga haysiyatun algon men jeheni allah subhanahu wa taala russawa wodigen wa gotuga ekanka rangalu kurveto bala ebesalega sihur werin kare diuma not faalu bala mihun gata diuma not inum wes efada allah subhanahu russawa wodigen nuwa magutan algon men khiyar ko gen nuwane ege badal allah subhanahu russawa wodigen wa gotuga ekan kurveto algon men balan jehen gina faran hagigatuka sihur batil kuriyas dos kolevar anekka amura annane anikka handar anikka annane ambura nuwata fahun ad evure ma boda gosuma kiwisse ekashigen wakame hagigatu ko sihur batil kurayro ko baifara sihur werin kurakamen ei fahun e rangalu kurange da sihur weriya enege shaytanunna mi ena hawal kurani ena himayek kuram wegen ena rakkater kuram wegen ehema sihuru mane shaytanunge me na dekolo mi fonwani ehema fahun adi ekamuge adi gona ekamuge musiban adi fahun jehuma kiyai hama ekishigen wakame enka malgona men abadus baden jeheni adi farwa adi kitamme diguli kamuga wi namais algona me kurin denne fadan allah subhanahu wa taala e farwa nulibi faharegga digu demigen edani ekan kamuga heve wati ekan algona men qabul kurange baje allah subhanahu wa taala algona men na de terega allah subhanahu wa taala ya medu algona men hi kuran jeheni e orangala fahare galgon men neenge eta baawor kankam ekamuga ekolevigen vedan algon men farwa kurmuge teriyen algon men wanne ruga wara muhimu kamen ei hasgodega sihuru jehif honna be fulaku ebe fulege nafsade terega kuranje kandattakin ebe hore nafsade tere algon men mige khulasa algon balala ruga allah subhanahu wa taala kiyaman teriwa waraka shaytanun nan undagu wane e insana yan undagu kura enen undagu wan hagigatuga nika visnalava shaytanun nan allah subhanahu wa taala ebamismun hi kuraha wara mismi hunnan undagu karu mismi hunnan undagu kurumge fursat libifa wa kamuga wanama algon men getena ekakusmi duniyaga hunnan emun eha bod efada tanavaskam libigen wa kamuga wanama undagu kurumge eha kuladana kamuga wanama algon men getena ekakusmi duniyaga hunnan khassako algon men muslimu getena ekakus duniyaga hunnan enkam allah subhanahu wa taala kuttam wa waraka
mi ad shaytanu nan undagu wane enaya gona kura undagu kura enkam sihuru farwa kuraer gora muhimu kamen ei ebe fulaku Allah subhanahu wa ta'ala ya kuttam veve kantattaka miha Allah sa kuttam veve kantatta kurma miha avasvekatu ekantatta kurmuga miha sabitu ege terega kurindenne fedan Allah medu galgon men qabul kurun rangal kurange baje Allah subhanahu wahi kurwa me Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurwa fe ila wahi kurwa fe rasul sallallahu alaihi wasallam qudsi hadise ga bayan kurwa fe timang ilahu alaya ekiga wani timange ala timang ilaha meduga deke gotege macchesh ehmima miya qabul kuren Allah subhanahu wa ta'ala ei farwa levun lasfarate kamuga farwa mane Allah subhanahu wa ta'ala dua ijab kuren lasfarate gotuga qabul kura kamuga wanam Allah subhanahu wa ta'ala emihe ka Allah medu hi kura gotege maccha Allah subhanahu wa ta'ala emihe ka de terege muamalat korwan enka malgon me bajja algon me aqida hardana kuran aqida ge sabitwa hame fedan anikam ki Allah subhanahu wa ta'ala algon me wakil kuru algon me huriha kame barosa wa farataki algon me huriha adehaka huriha shakwa take dannawa farataki ei Allah subhanahu wa ta'ala kamuga algon men hidu erun efdan miha kanta kura kamuga wanama eidaha boda kuttam wegen dan adiyem fedan emiha ge dua ijabun awas wegen annan anikam ki ei miha farwa kura iruga tima amille farwa kurma avasu mihunge kaariye diyumuge badaluga amille farwa kurma vihave samal kondinomi wara muhimu kame ege mane no eki mihaka efada kame dei funneruga him mihaku farwa anukoddeshake enenno enamos tima amille farwa kurman avasvegatumaki ekama miha ade mi barosa umaki mi wara muhimu kame ei Allah subhanahu wa ta'ala kura duae kum miyakus dua ko fika mungawana me ilahu dua ijab korwawane in masmiha kum meswaraka islah wa mi jehni kurave bay faafata ko miha durwa mi jehni faafata kun durwe Allah kuttam wa mi jehni hiyo kantata wa miha sabit wa mi jehni enkam mi fada kantata isnange baje adim fada miha kirtu qur'an kiyuma farud fas namaz barabaran ada kurma du'a taka miha farwateriuma mi miha kankam makiyei shaytanun nge faratun yanna efada undaguta ku miha salame ko dene kantat enka mikan kama samal kan dinu mi wara muhimu kame ege terega hinduna havir zikurtaka mi adin fada mi ad nidaruga mi kureve duataka zikurtaka mi gev wanneruga kureve zikurtaka adi enum ves Allah subhanahu wa ta'ala matin genegenan haduma kurmugotu mi kureve zikurta mati miha sabitun qur'an kiyewun heo rangalu mi hunna ekiga ulun mi miha kama kimi ege terega miha gamil nafsu rangal kurmuge terega himenigen annekank adin fada miha ekiga algonmen ebajehe algonmen ule mahawdu ule tan rangal kura mi wara muhimu kame mi algonmen ule tan rangal kuru hasa gote galgonmen goti gedoru rangal kuru goti gedora ki ei shaytanun hali hada fada tane gotuga nuhedeto masake kuranche ege baika kantattaves rasul sallallahu alaihi wasallam algonmen ungannawa dewafe egotu egale fan algonmen hibwar dewafe algonmen fardu namata ho itura mi kurave sunne namata gega kuruma ei gega barakaille vevi ge heo wegen danikame hame fadan gega hunna baikka hala shar'i islami shariata khilaf kantatta kun geter saaf kurun tawhir kurumi gega barakaille wegen danikame egotu misalaka music kule saman music adu fada ivum fada kantatta getere ganu kurun enum vesehen fahish nuba munkarayta getere ganu kurun ei ge rakkatere gen danikame algon men bay far ge getere ibu fene silsila drama taka filun taka ichi balat e getere ge badakka fahish manzar tange baade music we baade adi e gituran Allah shirku kurave manzar taka shirku kurave tantam fenigin ebati buttaka sajida quratan buttaka mi ade butta mativeri kuratanta buttan huwa koddi mi ade buttan huwa ko gandi huwa kuratantan eba dak bika kankamaki shaytanun atta ufawani kantat Allah uredi Allah shirku kura waraka hagigatuga shaytana ufawagen dan hame fedan algon menna kuran okkamen ei gev wanne iruga algon men dua kiyu gev wanamataka kuradu emme kudamen bismillah kiyu mufahuga algon men gev wanu ei algon menna
kurwen ege sobun adi shaytanaya gewwanu manavegin anna kame gotuga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kora wafe adem fada irosehe wagutu irosen kare wima bismin kiyuma fahuga adi dortal leppun eiwes geetere rangalu wegin dani kantat geeterega he wahakata dekkun he kantata kurun gina kurun dini nasihataka dini wahakata dekkuma dini adi nasiheten aduwe hum fada kantata gina kurun efada kankama kiyei hatta shaytanu ruyannane kame shaytanu nan udagu wegin dani kantat adem fada fahane wanneruga kiyanje du'a kiyun e shaytanu warag ginan uletanen ei fahane ehim kam fahane wanneruga kiyanje du'a kiyanje zikru kuruma kiyei mihaya fahana ge terega rakka terikama salama terikan libigin annani kantat algon men den farwa ge teren algon men badala eruga kuringe bam vidi fadan kirtu qur'an kiyewu algon men farwa kurar kurvidane kame kirtu qur'an kiyun gina hasa gotegga ge terega wes baqara sura khasa gotegga kiyewu hadyan fada fatiha sura ayatul kurus adem fada qul huwallahu qul birabbil falaq qul birabbin nas admi fada adi du'ataka adi mifada surataka ayataka adem fadan enum wes kirit qur'anu ge komme ayatakum wes algon menna adi manfa hasil kuravidane egen komme ayatiki wesei shaytanun nan udagu wegin annane ayatake enkam kirit qur'an kiyewu adem fadan kirit qur'an kiyewaruga fenak kiyewu fen ecche kariga bahatta not fen ecche not fen fuliyaka kiyewu kirit qur'an kiyemu fohuga ege terega kiyewumun e fena adi fumemun gendiumun ei egen teren kuravidane kame kirit qur'an ginan kiyewa waraka ega ekura asaru nuwata egen e fenuga allah subhanahu wa taala barakay levun ituru wegindan egon gotum enka migutun e fena kiyewa aden fadan e fenuge teren ebba fen elumattaka adiyam fadan e fenuge teren bay buima beenun kurma kiyei ekam sobun ade luive faseheven annane kame adem fadan fa farwa kurairuga bay fahara mi beenun kurevidana fadan beenun kurun awlawegen vesve mi barakal levi fa baykal taket misalaka zamzam fen nuata maamoi kaludiriteo zaituniteo mi fa teo mi ti admi fa taket chaki mi etakitiga barakay levvigen wakan shifa levvigen wakan qur'ana sunnatun sabitu fawa takit adem fadan ege terege bade hijama kurum fada kandata vesei ade sihurun salame wa kandata adem mi fada enum wes bay kandata ngebur wargine kandata ngeburi hayatu khulasa ekimi allah subhanahu wa taala kuttam wa waraka miha heo rangalu wa waraka shaytana ya miha ade durwegen dane sihuruge kankamu miha salameve rakkaate riwan fasihave gendane enkamu allah ummidu kandanula allah subhanahu wa taala ya barosa allah subhanahu wa taala wakiluko e ilaha du'a ko miha mayus wumen neti kuriya genda kamuga wanama allah subhanahu wa taala e miha yang ade shifa devwane erun allah subhanahu wa taala ge russe uma ikiga ekamu miha ad salameve gendan enkamu mi fada kuda wagut kolege tere miham ekani kuda khulasa mikan kama behe gotun itura tibe fulun visna mikama be gotun ilmu hasil ko ade falan ilmu lifawa be fulna sual ko sheikhuna sual ko ilmu mikan kamuga rangalu kuruma kimi wara muhimu kame hasa gotega efada ade musibate ade sihuru haahoora gundagule jehifawa be fulun wes mi ade kurun wara bodam ade muhimu wegen wa kame mi kan kamki ade kommege sihuruge farwa minu kutaga sama tafat malumat ke agun menna lipige midie egotun sihuruge mi musibat anwata mi nedive kanta farwa hoda agun me benuwa kama wanama allah subhanahu wa ta'ala ya medu agun men ingule i'tiqad aqida hardana koruma warboda shehu nasihedde teri wadagen nevi ade egituru mi sihuruge agun men ilaaju konuta farwa hodmata ka tafat eki kantata kore vidane tafat kantata khulasa gotegga bayan kotte baafi ade kommekas miha hisabun awun men mire mi kenistin forum ge penal ge faratun tevefulna hushaladen hamajefawa maulumat hushalada minimuni ade baaki awun men
ge forum ga den ini hama emme diha minute em mi wagutu kolu terega bai suwalta ka awon me fursato be holwada khasakon tibe fulunge suwalta ka awon men warboda eba peenu ehmi mami liumuge zariya awon menna suwalta ge tibe fulun beenu kam wanu khoshala de vidana ma emme diha minute odi koriya adi awona hamiya efada fursate nute suwada esmane tima algondu ham hetu gevadi suwade penala kolla nengeto egotu awon hetu gevadi suwade mi shehu wargine awon mi terega mi khasa kon namada gulugen ada awon menge mi gawmaki zamanu surem ves mi sihuru pandit Haahoora mika kandatta oi mujtamaka vefa bayfaru mi sihuru hada meveni eveni imame bave ehema emiha pahatuga namadu korvidanato nonto mi kiha minwarakatu awon mekam ga baden jeheni ama misalaka rashuge detim mihako e imama ki sihuru hada mihake boni me hisabon jamaa do kollam waneto mi suwala kommes befulako penal ke paratun jawab dewa awon warbada ide ade haigati suwalaki waragina algon menna suwal kurave suwalati suwalaki mi hagigatuga sihuru hadaka nota mihige fahatuga namadu kurun sahanuwani emiheki dinum beru fowa nota namadu e kuran jehe gota khilafa pura mihikamuga wanam enkamu mihe sadaka eneki sihuru hada adi mihike adi buna hisabakun hagigatuga adi ena kiban me manike enege fahatuga namadu kurun e sadaka du kolluma kiye rangalu gotennu sobegi by far ba toto ko wahadke viska yagin kamennet miyun tere buneveni eneki fatakan kanta kurami enka ugoda bune ekamuga wa nama egota du kollumen hagigatuga ne sobakiye emihaga maccan ekan kurakan sabitu uwima nuniyamo efada hukumen emihaga maccan adenu gene veneti den goti misalaka by far beflaka yagim wani em vechkamuga wa nama enun imamege fata nota tima e hingam jehe fada imamege fata diyon e emme buddhi veri goi ekama sa shakku kurave kamuga wa nama nota ekama adi qabul kurave kamuga wa nama amko rajiteregas bay miha rebuhure raruge miskita woren gina miskiten e bahure em vejje kamuga wanama e efada shakku nen imamege fata diyon ei ade muhimu kame ade fada miha ekiga mi alugandu faha kollana hagigatu imamunna la mihunna kiwe sei mihun itubaru qurafada imamaka wanjehene e kama hawali fawa befulun imamunna la iruga mifada kandataka riya korunge bara muhimu kame mihunge terege itubaru hori adulu veri deem veri heyo rangalu mismiyun imam gotuka dan jeni ei eta baige namada eta baige alukan e baige mi ademihige macha bina fawa mihikamuga wati ade mehsawa awon menna difa aswa engeta sihuru jeifawa mihaka emme rangali ekamun parwa hoda rangalu bunto noni ekamuga nimiti unto mi ade hagigatuga ege bade rangalu wara muhimu suwalenge rasul sallallahu alaihi wasallam zamanuga singaf wa hadisage maccan ekanka binawani anghenen ais rasul sallallahu alaihi wasallam dannawani allah rasulai timanna faadaka moyave goigoive heneti vette goigoive timanne dua koddeshe timanne faafa fusse mi ade timanne miji fawa kantakun salame kodde wawat ehindu rasul sallallahu alaihi wasallam yange miha ade hadith pul korevi kamana ede kamuga wanama timan kalege faanu dua korwa hushime kamana rangal koddevuma adi enfada kamana ti bayya kettervijje kamuga wanama suwaruge devwane kamuge khabar wes timan kale faanu devome enkom ekamana ikhtiyar devvi beenu goten ikhtiyar kurma ehendu eya anhem bekamu dannawani allah rasulai ehem vejje kamuga wanama timan kale ehem vejje kamuga wana timan mikama ketteriwaniye ehennamas timanne dua koddevashe ekanka medwerumun timange awra kashfu nuveto maane ki emoyave telumuge sobun ade awra kashfu avaru nuveto ekama dua koddede devashe ehend rasul sallallahu alaihi wasallam ekama dua koddevevi enkam mikam algon men engen da kamaki musibati jehumun hagigatuga emihaya ketterive kamuga wanama ene ketteriwun ei hama iggote ene hama mi ti adamulu iturum wagoten ennama samaya kige baade emihaya ketternu ve kamuga wanama nota ekamge sobun ena tafatu etan udugu taki kurmati wa kamuga wanama ena farwa kurum vesenen abai ena farwa
කොෆිකමුගා වානම ඒනෙන් හම ඉතුරු හේවකන්තකේ කුරුමුගේ ෆුර්සතු සොන්නානේ ඉතුරු හේවකන්කමුගා උළුමුගේ බාරා හිවරා සිහත් වෙසෙන ලිබිගෙන් දානේ එන්කම මි කොම ගොත කීසේ හේව කමෙන් එමිහා අල්ලාහ් හාමෙදු ගොන්නා වකීල් කුරුමා මිකන්කමුගේ මච්චා එකංකම් බිනාවෙකින් අන්නානේ එන්කම හම දෙගුතු ගවස් ෆාදායි බෝරි දෙගුතු වෙස් ඉස්ලාම් දිනුගා හිවර දෙවාෆේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආදී අංගවාෆේ ආදී තදාවු තියබාමිහුම් farwa kurash bayya farwa kurash kalefan anga wafe enkam hama degoi vessei hama rangalu goten emiha ga maccan ekankam binaru annani wallahu alam ade anika situr swade kalu janawaru nun kam ga vies repeat kon en huwafene fenumaki mi sihul jefa horumuge alamat etto ade mi wagutu war kodutam wat hama kuru kuru kon jawab dem orpudede repeat kon kalu janamaru nun kam vies huwafenuga fenumaki mi sihul jefa wa kamuge alamat etto adami farama farwage behegotun ayati hagigatuga mi efada huwafenda kunindene efada insanaga tobiyatuga hunna kamen ei ka huwafenuga by far birwer huwafenda fenunga shaytana kiban anna kamen by far sihuru jefan ekkamuga winamois shaytana miha birugenne umattaka efada echi dakkadifan enam skurin mi kurin bayan kuri fada takrarukun aamu gotega aadiya khilafa miha yang efada huwafenta fenna kamuga wa nama ei mifada kamaka bay para tuhumatu nota shakku kureve kamik sihuru nota jinniyege faratu massen nota mi adi jinni shaytanuge faratu adi udagulen annakamuge alamatik ege manenno ek annako mi faharege sihure keno sihuru jehuniyeke ennama second jehni balan jehni miya efada kamaka shakku kureve kamuga wanam kiritu kuruwan kiyowa ehota farwa hodu mattak erun ekankama farwa libigin annan adiyan fada rasul sallallahu alaihi wasallam gannawa dewafe egota biruwer huofene fenijja kamugawanam kantata kuranje he goi audu kiyuma fahoga vai farata adi fumeluma rasul sallallahu alaihi wasallam adi irshad adi dewafe adi nafas kurma adi mi adi nafas kurma ki adi hame kane kupna fumeluma vuren boda kommeswaraka tulu kommeswaraka mi kuluge tekkan ekuleve gota vai farata tim faharu adi fumelu ade dengoi suwadaki huwafenuga kommes barakon hashigandu hipata nuni kommes barakon fahata nuni dam benu watana dia nudi hifettu mifata gotake mi hisas umaki mi sihuruto agun me awar kuru kuru ko ingeda jawab devo me miharo eke wagotu neti ma detin suwadadi koriye boreme sihuruto noto nunto bunadem ade kurindene feda mi sihurto nuwata nunto jeni manege mi alamaata ke alama fenno komme fahara ki adi ei ekan eguta women nun ek em alamate fenidana deke nu yes em alama komme fenno komme fahara ko ei adi miha aduna sihuru jehuni enno nuwata by fara misaka namadan eriru ka afureni ega maneno sihuru jehuni ek em alamate fenno komme fahara ko ei adi ei e sihuru jehuni kinon e vesalega enkam efada kam ka shakku koreve kam gawanama e kuranje farwa kurashe kirdu guruwan kewan duata ka rakate rwashe vihas bodaka miha korefa fafatakun tawbawe allah subhanahu wa taala ka maga boda rujuwa washe erunge fada kandata filagen dane allah subhanahu wa taala idon fulai ki inshallah ade me fahus wadenge to mi islam din amal nukura gawmeka sihuru hada mihun amilleya meridanito eme fahus wadenge me comments be blog hama wara arun menge mujtamaga bay fetiram da wara enka da fikore me amille hukun tamfiz koro hameken sihurenno ne mifada mizatu ke eki kanka mehme mi kamuga ko bato amille arun menna hukun tamfiz kore vidanato diinuge kanalo haddu kanalo fawa kankamuga ade me amillen hagigatuga hukum tamfizan nokorevene sawabaki ei me shar'i gotun shar'i marhalataka shar'i kantatakin ebahore ehenkamu evisalega me efada kandatake hadduge terin himene kandatake algon me amillekan tamfizan nokorevene misalaka miyaku zine kori miyaku akkan kori ehonna haddutake algon mennaka qaimen nokoren ei verikamuge farata hawal korwa fa kantatta ehenkamu e faratun e kantattaka med farwa kuda kura kamuga wanama e farata me manike farayatun allah subhanahu hadratu qiyamet dog zimma wanjegen ehenkamu
මේ අල්ගොන මෙන් ෆර්දුන් එකන්ත කුරම් ෆෂාෆ් කම්ගා වාන මුජ්තමා තෙරේ වර බොඩති fituna fasaatu fedin annane hama shakwa kom farogo sene kisi huru were ke ene ki wen mi ke egote ki umfawga maratan aam wegen awma kiyei ekashigen wa kam kam gawati islami shariatuga ekankam ge zimma alwa wa farata kiyei hakimun muslimun ge werinna tibe mi suwal ge mani muslim sak islam din amanu garawa kafar gawmek ule muslim kinitto ya tiga algo noguta itoro kollana ilmere memassaga boda waafulu dakkafa oe mihe ko enengula alu mihe ga macca me sharui hadduta gaim kurma behe gotum baus korawar mige waragena wahakta dakwafa wede egota nukuram borawadaagena ilmerin egota borawadaagena sabuta wara warugada etere ekkamaki mihe ko demihe ge tere massajegen uleerus by far me fada dawwaage skoffana sabitunu war sa tahgi kurunga marhalaka sharui gotun hukum bayan ko hukum tanfiz kunuga marhalan astuga kotu marhalag me annen em de fardun ko fana bay far tuhumatek ges emihun hur ilmek macca bina ko bas ekan ko fana bay far demihun de te ruliyas ke me fata kam ko fana begotam mihun koram fa shafiyamu fata gawmek ges ekamuga fasada war boda feturigen daana heme me egota mihe ko ekku marali mege natija gotun emiha ekan kurikan sabitu ejjane ka emiha marala vega waragena fasadata bimmatiga hingagen daana me gota mihunge macca aamuge macca mikan du kolla pe me ves muchtamaya mikan kurem waani ek tanegge onna usulege dashun ei emihe go bar forwa tanegge bar fora gaumegge verikamegge dashuga tibe bayeku mifada kankan kuram waana khaso ko islami verikamegge dashuga netiyamun emihun jeheni enun goten hodan komo gote islam verikamegge dashuga netiya islam bashar temhunna faalo nukureven hembe e usuluge dashun emihunna mishiartes faal nukurave shiartok teren himenigen daan she ebotavisichi itulko dan hagigatuga horiya befulme sama me waaka me dekkevi me natija gotuga waane kantaka begotu enes algon men handan kurambi Allah subhanahu wa taala ilahu addutun aswa hukum tanfiz kurumga baraki ei emme mati hakima debwafa barekkan e zimmaya kiwes efaratu gawa kamek ehma algon menna nubehe kamek algon menna beheni ekanta algon menge veriyakan ikhtiyar kuramwi efadamiyaku algon menge veriya ekankan egota nukura kamavana mana sehed demvi algon men kurangwe masakkata kimi enemas algon menna nubehe kamen ei ekan tanfiz kurun sida ei verifaratuga Allah subhanahu wa taala aluwa fawa zimmai ekama begotun algon menna ka suwalen nukurven she ichi itulkolla nawa ademi hagigatu kurindenne ifada kantata algon mutere miyanani mi annan Allah subhanahu wa taala ge shariata Allah subhanahu hukum fruta duko ade mujtamata fasada ge teren annati enka mikan kan hagigatu huttuweni Allah subhanahu wa taala ge diginu gangawa fa haddutaka usultaka mikan kam ge tereya mujtama fattage erun hagigatu mikan kan dan enka islam din angwa fa islam din wasowe sihuru ina de kantata kuran je goy emuna kiyanu baba ekama ekanka angwafe enkam e onna hukumtaka e onna kankam e bina nota ekankan tanfiz nu kurave kamuga waanama odati musibatan algon menna annane ekeki goggotun hama wakkan koramin situr wegendane mi maramin situr wegendane sihur hadamin iturwane hasad wairwamin iturwane ikota gos baawar ifada kantata kurimat wegen annane enkam eme muhimu kamki Allah subhanahu wa taala hukum ful tanfiz kurave kamuga waanama elaga shariye mi hagigatuga mi adu mujtama terega mi hinge kamuga waanama addemhette kamuga waanama mifada musibataka mifada adu nuba adu nulafa kanatakum adu mujtama sadamave rakka teregen dan ade kommegas agun me mire kandalli wagutu miharamani hamavefa ehmema mi forum mi haisa agun me nimadan ma kori mirege mi forum agun men dehevegen diei sihuraki hagigati vaachkan adi war kuri zamanu suren insanuge teregawa echkan sihuraki ham hemme sihuru verinnaki ei islam deenuge tarhen berufawa baikan adi egiturun sihuru jehjukam waanama kierit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun aun men e farwa hodumaki islam deen barawala kamekkan adi ege kurin sihuru jehumuge kurin sihuruge farwa aun men diumuge kurin aun menge uluma gulun islah kurumaki ei emme buddhi veri gokkan aun men dehevegen hingiche adi hemme miha hisabu jamal salawge faratun mi kuregen dia Sihuru Haahoora mi forum nimmada faun men
තිබෙෆුනා මේ වකිවණි ඉරාත් කුරෙවියා අවුන මින් වරකාර මුස්තක් බදෙග්ගා තියම් මෙහා ලොබතේ අකුන්නා අඛතුන්නා එකු පබ්ලික් ආදී ආම් දර්ශකම් මි මස්තරේගා තැම සල්ෆ් ගේ ෆරාතුන් බාවානේ වාහක මාළුමත්‍රක දන්නවාදමුන් ඒ වාහක අවුන මෙන්ගේ සෝෂල් මීඩියා එකකි zariyan තිබෙෆුනා යුදානුකෝ আদি හාම කුරාන වාහකස් දන්නවාදම් එහෙම මේ ෆෝරම වඩාගෙන තිහෙල කොල්ලෙවි වගතු කොල්ටක එම්හා බේෆුන නවරබඩ ශුක්‍ර අදා කරමු අදී සෙෆහර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුන මෙන්න මිෆදා හිය අමල්ත කුරුමුගේ මතිවර තෞෆීක් දෙවු මෙදි දුවා කරමු මිහා හිසාබොන් මේ ෆෝරම් නිමාදම් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතුබු ඉලයික් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු